nkuko mubizi umutwe wa M23 ahantu hose umaze gufata uza ugakorana inama n'abaturage bakaganira barebera hamwe uburyo kimura ku gace bamaze gufata hagaruka amahoro arambye ndetse hakanashyirwaho n'abayobozi bashya bashobora kuba bafasha abaturage bakeneye amaserivisi atandukanye. Birumvikana ntabwo abantu bayobora ibiti, ntabwo bayobora inyamaswa gusa, ahubwo baba bagomba kuyobora abaturage. Aha rero M23 nkuko maze kumenyera ahantu hose yagiye ifata, yagiye inashyira abayobozi bashya. Mwarabibonye mu mujyi wa Goma, mwarabibonye mu mujyi hose ari kose agiye ishyiraho abayobozi. So ariko uyu munsi nanone kuri iyi Capital Entertainment ntabwo tujye kugaruka ku buyobozi M23 igenda ishyiraho, oya, ahubwo tugiye kurebera hamwe ibyabereye muri Bukavu cyangwa se mu mujyi wa Bukavu. Habaye isanganya ridasanzwe, habaye ikintu kidasanzwe, ikintu kitigeze kiba mu mujyi wa Goma ubwo M23 AFC bakoraga inama. AFC nyine birumvikana ifatanyije na M23 ubwo bakoraga inama mu mujyi wa Goma. Rero ikintu cyabaye Bukavu gitandukanye kure cyane cyangwa se nibyo abantu batekerezaga. Muti byagenze bite rero? Ubundi iyi ni inkuru ushobora kuba wasanga hirya no hino, ariko abantu bakayibabwira mu buryo muge mudashaka kubyumvamo cyangwa se mu buryo butari ubwa nyabo. Ngiye kubabwira iyi nkuru yabaye mu mujyi wa Bukavu aho ihuriro AFC ndetse na M23 bagabweho igitero ubwo bari mu nama n'abaturage mu mujyi wa Bukavu. Mana we, byagenze gute rero? Ubwo inama yari iteganyijwe uyu munsi ihuza AFC ndetse na M23 n'abaturage yaganaga ku musozo, abayitabiriye bagabweho igitero n'abantu bari bitwaje cyangwa se abantu bari bitwaje intwari ariko batamenyekana. Batatu cyangwa se batanu mu baturage bahise bitaba Imana, abandi benshi barakomereka. Byagenze gute? Ese ninde muntu iyo operation wari uyihagarariye? Ninde muntu uri nyuma y'ibi byose? Nibyo ngiye kwavira imuzi ngo mbibabwire. Reka twinjire cyane muri iyi nkuru maze tubabwire akantu ku kandi, ariko kandi ngaruke n'inyuma y'amarido mbabwire ibyo nacukumbuye. Ubwo inama yari iteganyijwe uyu munsi ihuza AFC M23 n'abaturage yaganaga ku musozo, abayitabiriye bagabweho igitero n'abantu batari bamenyekana. Batanu mu baturage bahise bitaba Imana, abandi benshi barakomereka ku buryo bukomeye. Kuri uyu wa kane ku isaha ya saa 4 mu mujyi wa Bukavu hari inama yahuje abayobozi ba AFC M23 n'abaturage mu rwego rwo kubahumuriza no kubaha umurongo ngenderwaho kuri ubu buyobozi bushya, dore ko igice cya Kivu haba iy'amajyaruguru cyangwa amajyepfo byose biri mu maboko ya M23 ndetse na AFC. Mu gihe inama yari irimo igana ku musozo, harashwe ibisasu bibiri mu baturage, bose bakwira imishwaro, ariko bamwe mu bayobozi ba AFC M23 barimo Colonel Nanga na Bisimwa bari bamaze gusohoka. Amakuru dukesha BBC nuko abantu barenga batanu bahise bahasiga ubuzima ndetse abandi benshi barakomereka. Gusa imibare irakomeza kwiyongera kuko n'umunyamakuru wabonye abo nawe yariho yiruka ajya kwihisha. Muri iyi nama yari yahuje abaturage ba Bukavu barenga ibihumbi 10 bakoraniye ahazwi nka Place du 24 cyangwa se 24. Colonel Nanga yatangaje ko gahunda yo gukomeza kwagura ibice bafashe bikomeza, ndetse mu minsi mike barafata imijyi ya Uvira na Fizi. Bertrand Bisimwa wungirije Colonel Nanga yatangaje ko ibyabaye i Bukavu ari ibikorwa by'ubwicanyi bwa Perezida Tshisekedi. Kugeza aka kanya ntacyo ubuyobozi, gusa iyi nkuru nubwo bavuga ko ntacyo ubuyobozi bwa M23 ubuyobozi bwa Kongo bwari bwavuga, gusa nubwo nyine muri no nkuru bavuga ko ubuyobozi bwa Kongo ntacyo buravuga, hano hari indi nkuru yahise isohoka igitaraganya igaruka ku cyo leta ya Kongo yo yahise ivuga kuri iki gitero cyabaye hariya mu mujyi wa Bukavu. Leta ya Kongo rero yabivuzeho iki? Ku rukuta rwe rwa X, ubwo ni Twitter, Perezida Tshisekedi yagize icyo avuga ku gitero cyo guhitana Nanga i Bukavu. Reka turebe ese uyu muyobozi w'ikirenga muri Kongo
wananiwe gushyira igihugu cye ku murongo ahubwo akaba atunzwe n'amagambo gusa, bimeze bite? Ibiro by'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byavuze ko Perezida Tshisekedi ababajwe n'igitero cyabereye mu nama yise y'agahato. Kuri X yahoze ari Twitter, ibiro bya Perezida byavuze ko Felix Tshisekedi yakiranywe umubabaro n'agahinda urupfu rw'abaturage bishwe mu gitero cy'ibisasu byaturikiye ahabereye inama yarimo abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Ubutumwa buvuga ko Perezida Tshisekedi yifatanyije n'abagize ibyago kandi yihanganishije imiryango yabo, akaba anayigaragarije ko ari kumwe nayo mu gahinda. Itangazo rivuga ko Tshisekedi yamaganye yivuye inyuma icyo gikorwa cy'iterabwoba cyakozwe n'igisirikare cy'amahanga kiri ku butaka bwa Kongo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ihuriro AFC M23 ryo rivuga ko igitero cy'Ibukavu cyakozwe na Perezida Tshisekedi ndetse ko ibisasu byaturitse bikoreshwa n'ingabo z'u Burundi. Nta mibare y'abapfuye irarenga kuri babandi batangajwe haruguru. Ariko se nyuma y'ibi byose byabaye, ibi byo bimeze bite? Nyuma rero y'ibi bibazo byose, M23 yahise irya karungu ikomeye cyane, aho abantu bafite ubwoba bavuga bati byanga byakunda iyi ngiyi ni umugambi wa Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Burundi urimo kuba bagenda batera amagrenade. Reka turebe icyo abantu bagiye bandika hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka tubyinjiremo ahandi mbabwire uko bimeze. Hari abantu rero bagiye bagaruka cyane kuri ibi bitero. Hari nk'uyu nguyu yavuze ati muri iyi minsi rero Perezida Tshisekedi ntabwo ari gutekereza neza, ahubwo Perezida w'u Burundi Neva ni uri kuyobora ibitekerezo bya Tshisekedi. Iki gitekerezo cyo gukoresha za bombe mu baturage cyazanywe na Neva. Reka turebe icyo ashingiraho avuga ko Neva ari wakizanye. Kuvaho abarundi bahunze muri Kongo bagiye basiga ibisasu ahantu hose batitaye ko hari abasivile bazabigwamo. Mu bice bya Kavumu hari ibisasu byinshi byahatezwe, ariko Perezida Tshisekedi ku nama za Ndayishimiye yagiye yoherereje drone nyinshi zifite ibisasu. Amahirwe nuko M23 yabibonye igasenya byinshi bitaragera mu baturage byose. Ibi bishobora gutera M23 umujinya mwinshi maze ukazagwa inabi igihugu cy'u Burundi. Reka turebe. Uyu munsi Perezida Tshisekedi yatangaje impamvu ngo atagomba kuganira na M23. Arimo izagaragaza hakuno, harimo ngo kuba Kongo ari igihugu kigenga, harimo ngo kuba M23 ari umutwe w'iterabwoba. Icya gatatu, kuba M23 ari igikoresho kirimo ubusa. Icya kane, ngo mu biganiro M23 ishaka kurengera inyungu z'u Rwanda aho kurengera inyungu za Kongo. Icya gatanu, M23 ngo nk'umutwe witwaje intwaro ugomba guca mu biganiro bya Nairobi aho kuganira na leta ya Kongo. Gusa birumvikana ibi ngibi byo ntacyo bimumariye, kubera ko kugeza amagingo y'abaturage nabo ubwabo batangiye kwamagana Faci bavuga bati we ntacyo maze. Bivugwa ko mu gihe n'u Burundi muri Bukavu hari kubera inama, biravugwa ko mu gihe n'ubundi muri Bukavu hari kubera inama ya AFC 23 yagiranaga n'abaturage. Leta ya Kinshasa yohereje drone ngo izize kwica abayobozi ba AFC 23 bari i Bukavu, dore ko bose bari bahari. Nkuko twaje tubigaruka haruguru, umutwe wa 23 ufite ikoranabuhanga bita ribereka iki gihe cyangwa se kigiye kuba mu kirere kibasanga cyangwa se kije kibasanga. Izo drone rero zarashwe zitarabageraho, birumvikana nyine zarasiwe ahantu kure. So reka dukomeze turebe ku by'iki gitero cyagabwe ku bayobozi ba AFC M23 ndetse tuze kureba ese haraza gukorwa iki. Nani makuru yose turaza kugenda tuyacukumbura tubabwira akantu ku kandi. Mwebwe gusa icyo musabwa no kugoma kuri
Capital Entertainment. Ikomeze mugire byiza.